Yamisha P say ya wo share de do so no yenwie de bon krata na ye krado online and so I would do stories no I would no aye ready ti kwasi nsia e wo ha anopa me mana chen e mana kwa ba kwasi anopa me mo achen bejo so afia wata ye me fe boko de e da se abusuafo no so ho ye ami adom ye de nyame ade achi ye die ye de nyame ase wonni hwe de oba kan say rade da se because we die one sorry oh yeah yeah ni obi na nya ne se ne nya ne sa yeah it se nyame adom aboa ye na wo frɛ na dɔfo no wa frɛ me ne mabusua ene ya hwefo ene multimedia ye client ne adwumayefo nyina e de na wo bisa bie mu de aka nyi wo de be ma ye sure ti de hian sɛ ye be ye de ese no ti wo ye no no so de ode ka ho no na de ka ye ho ti ye ko ye mu an kwasi me ni problem afia de nyame ase na o last but two stories see na atwe ma adwen de asi Aisha ho anasemi so aha na ewiase de so ma no kredie di wani mu a afia yebe kukura wunsuro sa na hukrata enane bese nansani ena afia me mpanifo bi adi nkomo wo asante mantem panipa ba ko a meka sanura me di nkomo bibinti minti mfani din entudwa is also a national security operative. In fact, ebre bi atwem wona na eye Ashanti regional security liaison officer. O se nyon nkwa na apa na mana call. Ayo. Na efia Aisha ho na sem na no ka chem se yedi ka che ne first one panikro ya na frame ka chem so enkosi aga. And I thought it was a joke. Osi akosi enkosi aga. The kind of support Aisha Juan wo ye memu han. Osu yi mampania even no minister. Sa. On that kind of support. Ono ho. Yes. The kind of echita pa ya chichire. E dia suadi Aisha Juan e china. Wo yi mampania no minister. Ana wo memu wo sa echita no. But if you him Aisha Juan asemu nyina de ba ko pena etwetwe maso kakra Aisha Juan ba o memu somewhere 2004 2005 na oye in and out oba no okọ bia be say 3 months 6 months no okọ but if 2007 akasa na o sha asebhye o che kakra e wo Ghana wo hwe eniema esi Aisha Juan aye ya enya amanfo na yes but o man na kasa mpanfo to na mo no mo ka eniema waye e de a kire yen na wo hwe ba bia si Aisha Juan di dwuma de bebre a eya asante mantemu a ne ma ne ya awreho especially adanse empotemu efia no pai ma de se de nyina e ba akopɛ Besre na nanom ayefo ye wo mai asante mantemu mo de hia kwasinsia sabi nyese mani na etra mani nto na mo mesre monim ne kasa kakra no pai ese sabi anya no sabi aburu sabi okronto se Aisha Juan abetena Ghana aba bedi Ghana dream say ewo ye zase fomo gudie tuo ho na se emu fadodo na wa asante mantem dia mestre na mayemfo ye wo asante mantem anya hwe krafia wo se mesre se opemso we de nana onana mesre wonim kasa mesre wada se kamemba kwasinsia menko a opemso mesre tibedwekuo ne yenye hwemu asante mantem ne enwuru nana mayemfo a galamse ekoso masase so ya ebia buapayo sikapenti waye hwehan amane ekoso efia asema na okanya santimantemu a ohina no waka so wamprema galamse nkoso na sase so no adubia se hene yes so imisi wonanama yemfu bi omo asantimantemu a wode wona yesi from even before the demise of official mahine or the same thing
So what you see dear galamsey nkoso ne enkoso chena. Etie wa ahemfo betimi no na yesi from say dear. How come say adanse potem wo dear? I shall want to ko di sam emfidudu we aye galamsey e wo ho. Napem so. Slow. Asante mawura. Otiska kokwa akonya kese so. Nana. Slow biem. Ka yentu menhia krase na so akora ba bia ya ba bedru ba bia santeman galamsey etuo no ekeka kono akora so wa ma wo nan so a. Ebe ya asem dia mayen. Tino ma ne sere nyina no pen no. Ese anya hwe kora at least menhia enkeka no wo saade we. Na wo mu pebetwekuo be ne anya hwe mu ne ehunu se ahemfo pen na wo adanse potamu a atnasia ye hwan ama galamsey akoso ana ahyawan ade 2 IGP mbiso wasemo eye no kure se ahyawan na owo police fu a ebon mo ban me kan se ma ne konko wie se eye bone so be police fu ma na bo ho ban because Ghana mamra ma wo kwai kakra obotom na so fi se unkwa edansani ni abetimi akọ police for anampo sometimes abetimi akọ soldier for ni ape bambo de amount. But the question is bambo na ahyawan eje no de yeden sa police for na edi ahyawan echi epon ho ban no IGP patcho mon kom records especially Ashanti region sa bambo na edema ahyawan no mo check records na eye die benti na man sa bambo no de yeden ya ni aka ne saa wo de obetimi adi akọ wo de obetimi adi akọ ena no abrante bi MSF yasem ni so ahwe abrante yi simple can abrante otayi e passe no aka asem but utie asa akudie wo se krom ha kromani ni ho nya asem ye kromani ni tum ni ajo wo ne se kọ na de omfiri a eni kromani ni be ka fiasem sabi ne ekoso ye chi Ghana fo ye so mo ye galamsey etum ye sentence binom bo wo ba ye solid ye wonko she afia Rosewood ye wo esement fedomantem wo ka eye furniture ye wo dem ane board den pa ne di siesie office ni ade ade a ne board den pa no eye Rosewood ne de ye twafiri ye maimu ye de akọ China no makọ akọye e de aba abeto amaye in dollars. Rosewood, some of them it take about 20 to 40 years in a year. Yeah, but China for be krom hadom ba ko bi akọ China so friend once ah ni etwa ni de kọ ade anopai fia mami bakajo se bitumra be kiresie July 19 2017 citynews.com I publish ADB implementation of anti-galamsey plan to cost $150 million US. Ethiopia is sinking over $100 million in the fight against corruption. You must say assessment that to say over $100 million and now into the fight against corruption. You must say your home you must say so what has been the end result of this? Sikase ya akwa when ye nimpefe baby ade no ekoso ade ene to ma yankasa se be yafane yesi ensam se ye bedi yankasa ye ho abro ade ti yankasa ye fatu ye ho to se yankasa ye man ye be ma oho aba be se no galamsey nya ba afia no krope o me yesa me se oho ba be galamsey de kagana ni nye wo ba be galamsey o ye mem de ke ba Ghana fo nye tuma mpanifo da bia ka asem we
dientia e man krofo ebu emra eye respect si e pese pepeye ekoso se uye ohene uye mampani uye swafo uye mrashedwani na ulu sa respect we ya o manfo beto so atua e kabie se uye mampani uye ohene e ma wadwenya o da so nkrofo suro yobuo any pepe ye pese ye adwuma ye mamutia never deceive yourself say me manfo suro me e da beduru abeguna mo no o meto so atua it doesn't matter the kind of ohene ya wo ye ubedwane onamu mirika yensiese ye man fama nchirima se susuam pass ye ye bibi de agya nchirima e na sha ho asem na fie ka ye ba ye see ya close down the business obi odi akire bia so nim se nkosiaga na nya nwa se ekochi ahya ho an first time na atoni je nafa eyikwadu nkobo na immigration laws on kwadu bon de bon ye jagalam se ne so wo ye no and it took occupy Ghana and the trade kata akoma atoni je na se masa satan kwa na na gofre bu adam kwa deputy ma me na wo osoma be the chronic chi ahya ho an enya immigration asep ansa ne yakwa kwosesa kodubo ye litia Aisha 1. Who are the powers behind Aisha 1? Umiyehwe ne ye ne manfo ebuamfuye. If you online is say online meba adomonline.com na me de apomuden na mbo ho nkomo so apomuden ho ye pa we okay ti anopa me busa so anopa no musuo first thing they also ye no sorry anopa no no musuo se be flash out niema bi enye bia no kra no musuo na etimi ma wo se bia anopa de nchi ja wa nine fine one musuo more first of Johnson ni enye fancy as a orange color bisa say as a white bi kakra ene che say obo ho ban kidneys no obo ho ban asase mu ehu hia wo pa na wo depression na che e wo man mu asobeshi kwesi me da se eti ba memra adomonline.com the wani mo hanie NYACEO calls for support for women football in Ghana nti ene no bro for kwa be na ye fa support ye mo support ye ho na entumi emwansam foforo mu so si Big Stone Mining Company ownership case the inside story and ye from a good to ho nsem ye eno so the inside story the wo mu eno no ara ho sama asai pue and that day so ye another Apiate explosion victim dies mo ya ye otimu so wa abre hey we are seeing yankopon wa ma refie pa ade we see ye pa ebusuya mon koso ana mon kafra wate mo manyenya prakro num ne ade ebepem sa bre no se na wo video mu tie no se wo fa mu bia enye te se de na te kane no tie awrade ema mo ahoden na mo ayare sabia sa bre so awrade enum apomode adwumafo ni nyansa ontime hwem mo hontime nya dene na aban so de wo ye de aboa wo mo dan sie no so na enidie kwan so mo bakeka wo mo ho no manya baabi asie na we de enye obi anfom so eye atorenchem na aba enti manu ayedene de na so baabi om bedamu ene wo moden ma no enidie kwan so na agya mo keka mo ho se de mo ye no nsem foforo mu so akora bi na akoda mpe na to baabi na masaman ene ho so sa asem no esiye enti oba adomonline.com wani mo ha na yesi ECG apologizes to prepaid customers sorry who am no more apologizes to the customers be ya yilo for na say general ye na nkasa ha general mu a ekofo bi so mo top prepaid if you be kwa fie no origu so em say any even a second impo obekọ nasa o vendor no was sabe pepe na me turn ma wo I think say enu ho na mo tuo na akra me read what has said the Electricity Company of Ghana has apologized for the inconveniences some customers have experienced since the implementation of the PURC approved tariff. More increase here no. Yeah. Or how be abemu. And I say I'm near and then say we are fast one. Apology no easy. Or more refine or more increase my Oh. because maybe dear me
Me dey say me no mpese medical to me week end of a week bia ma to agu so no ton kakra nti sa it won't share that monitor yeah me kohwe say wo so but just that ensa ene me hu say okay me do go so no anche nti say me ka ho nti we de enya apology ya gi atomo de ne so ehu aka de no because say mo hu nim say bibia ye den nti say ampa say ya boka mo refine de ya ba mo tutungu so na no kra wo ya kra wo hu enti some from so who is using Ghana's presidential jet in France honorable kujeto ablakwa na ebusa sa question no nti ye no ehu asem eno no police recover missing elembele excavator no DCE 3 others arrested. Hey, mom Ghana hapa so de. They say me mu aten but de ye titie sasa na tie pa de nipa bi wa kokodro. Sasa de tie de a. Timi ma excavator yira. Na yira no kra mpo nso kra no de we tie ne se de wo kasa bebre na so achese ngongunan ene ye ka no yesi nipa no de asem no towa ugine mu ase wo ka bi ma wo su no wo yese ono ahweli ye sasa wono kra na etachiri o tiachira o miemia ne emamu yasem no se mi hunu because the police phone so can evidence ya kwachi DCE ni de DCD kan ye chese excavator o my best ye Mayira. Oh, to what? Serious. You say woman nearly lost finger after wearing fiancé's promise ring. They don't know the ashemu. Munya careful because Adom ya kasie bi our central region hobem person me bodino. Obi boys bi okofa obi ka wa share minim dia kwa kwasie sene nya tio sa de yo erade hu ye mobo he wa promise no afi be wie kwotene nsa profo di boni o ti ho asem ni ebra myjoyonline.com but if you mama fa daily guide abokata enso entoaso eye elembela asem no also e wa the ACP Doji Haji Enfoni Abose Elembele police chief fired over missing excavators. Bahama jobs IMF. Ghanaians warn over looming attacks in South Africa. Xenophobic attack in Asasta TBM. Aisha wants businesses closed down. Daily guide. Any other ban pay no. The new crusade guide Wakata and Su in your Ghana man pen na Ado dan kwa Akufo Addo phone about Ghana's economy will bounce back stronger Akufo Addo and I can see him. AG petition to fix big stone mining company confusion. Francopat CEO cited in La Bianca ordeal. The new statesman and Su Enye Ghanaian in South Africa warned. It will be of South Africa if you're not sure say born kokose ma on time release na Ghana the buy yeah ti mo hwa mo hu yie na so kra ye de asema enwen ma mo say kromafo agi omagi Matthias ne yes ma no kra plan so obi say fia Africa nyina wo pe mema ya kwadwofo a South Africa mema o de wo amon pebre 1 they are the same people ena ekutia amanfo bisa say nyuma be no say amanfo oje babrin saloon ye no enya abaye dwumo afia utu krom na nya bosia kakra betim de bia bi aye bi no obi free Ghana akwa watu tini mo enya kakra de bia babrin shop oba bi e ka ne banku wo South Africa Pretoria ba bi no onti ase e na amanfo kɔ ne sokoto ne niema e na ho na ye yeti etomoji adwuma be no age Ghana High Commission, okay, Pretoria, the no. Liz Truss elected, okay, Prime Minister, so, UK for your Prime Minister, you also may hear Ghana. DC 3 others are arrested by police over missing excavators. Ghanaian Times, the Bokata, so, and interview. And na yenina the Bonkrata no ne online stories and so. Now no pay the paper review no muni ageno. Yemfa ensi ha. Dwumadi no de afei ene ya hyase afei so no obeka ye ho a. Yada se emwakwa aba mo Facebook no yada masi bebre de edu so no agudie mo nsam kejiwa nankasa ewekese edu body yada to so na afia fisem ene fashion 101 enso bebende a ese ota hwe bi
so ate ase wi ampensempensem nso ato asonti yakwa ba